Terus phone kaham hai asuk dini pore anek ketal vlog tini ngakai mana andoni no shooting tongmani hani bagai ang to phaisi kano thopai mane mia aga tini shooting ni bagai ni bijana singta kano phai oke bagai ang thani to koi kamu malai thana nuro habai pai thanai ta मारना है तीन हेड़ा चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर फाइनली यानी बारह सौ क्या कता वो बाइक और कलांगे आई से बस कर दे वो बस कर ला जाता उसको कार में जा कर दे यार जा कर दे oke, tapos ang kanya ay dengan ya belum nggak sengaja borok napanya deh suntus napanya bawa semua 1 hour and 40 kamu nolak ya cal kayak nasi untuk apa ini mereka kali naik nanti dong semua yang pasti kan ketemu arus angin jarak malasnya apa start let's go ha oh profit dong finally sampai aja shooting bagai yang gua baru tiket anak jong aja sehingga speaker nana bagai mata naik speaker sekali kok haji hah ayang gua fu finally sing shooting digi thana joka tabur esal kisa kanye One, two, three, action.
Tama gamsa ro ke kande balom da kana sai yang chokla go. Kande hainyo. Hainyo kandrop si kisa jaga. Gan nang kia. Ơi. Ai mau tui đến nó kêu nó kêu tin. Hả? Hai puriman suri di. Dah kau tongkat di. Mau cakap mana? Nè, Tini ke second shooting ni bagi. Kamera sama kanya po ama intro ni bagi cha. Kadang-kadang sentuh. Bin lagi masa mana? Kama kanya po kama. Hindi ba to? Ang location na kasi kanya digi. Tunay jom di. Ar pai man ya golo hanya hai. Sok payo kata mo ke ko bidog ni bagi. Mane brong ni mane knawai jong wata. Sini to odek pajak te odek tongko man. Bro ni odek nazak mai jong wata. Coba pura faro. Taro. Coba ni semua pura. Masih mendeng deh pura. Nah macam mai. Back the restaurant. Ayang naik dong. Action. Tabung lagi syuting payment ya gulo leng lagi aneh sudah lama senan bagai falezak tutur yak sulai jong layo ambo yak sui mai kisah sawon aneh sabi dong pa ambo ko size tong kaneri tanya lo video sa sotong ke like subscribe comment kalian tapu